ꯇꯧꯖꯕꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕꯗꯨꯒ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯖꯥꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯞꯇꯨꯅꯦꯕ ZPD ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯃꯈꯥꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯣꯊꯦꯁꯤꯁꯀ ꯚꯤꯒꯣꯁꯀꯤꯒꯤ ZPDꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ effective filter hypothesis input hypothesis से ओइदोने input से support पीबदुगी मतांग हेबा अदे क्रासन की जो I+1 अब कनोम लेबनि मागी सुमाइना various अखोगी learning theory पुथोमबा मागी कनो स्कॉलर सिंग मरम सिंगी दा दुम क्वेश्चन से म्याम हंगेबा सी जो खोइना मुनै करम करम बे हंगन मगे हाबदो दुम येगा पाबिरगदी फन्याम दुम फजना खोंगनी अतै तैगी Manipuri की नतब अतई तई जो मैम रिलेटेड मैम अखोइना तुम फंगेदन को चैनल मैम ऑनलाइन तुम फंगेसे असी येंबिरो मणिपुरी की अमत अखोइना पाक फंगदुदसु अइनसु इंटरेस्ट खितंग लैरोगा तुम सेमनेबा अदुना अतई की पाबदा मणिपुरी जो तुम पारानेबा मनि कइगिनो काना मणिपुरी की हंगिसे अतई की क्वेश्चन दुदगी डायरेक्ट ओंथोगा ट्रांसलेट तंग तौथोगा हंगबा क्वेश्चन यम यावे फजना तैगी पाबदो एददा मणिपुरी की जो पाबा यावरबनी लोन की लैंग्वेज की ओइना तोगाना खितंग हंगबा इस रीडिंग कंप्रिहेंशन दुंगाय 119 मखा की स्किल सिंगदगी करमबना खंगना पाबगी नतबगे हाइदि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग हाइनेबा खंगना पाबगी हौजिक पाव पारब टेक्सिंग वखल सुपसिनबा तोगान मयेक सिंग पुकनिंग जिंगसिन तोगान मयेक हाबदि अल्फाबेट तु दा पुकनिंग जिंगसिन ले दु ज्ञान अंडरस्टैंड तोरा पारे पादे लेटर दु दा पुकनिंग जिंगसिन सी नंबर 2 से उदि पाब नत्तबगे हाय सी उदि हाइदि आइना यावरब मयेक तु दा पा सुम पुकनिंग जिंगसिन ले जिंगसिन बाइ से चा सी उसन लेरो अनुसार उसन लेरो दलिबिसा उसन लेरो मयेक सी सुन उसन ले गदि चिंचिन बाइजन जालाइन पाहारगा अखोगी चिंचिन लपगी अर्थदो अदु खंगगा अंडरस्टैंड तौरगा पाबा नतबिदा सिना चा अनुसारना हौरपगे अंगांग सिना पाजबदो मयेक म्याम से तपसन लोरगा ओ अदुना दु हाइनि तो सिगी 2 जे ओइदनि को 3 जे यो 3 जे दा आइन खोलमिसु सि नेगेटिव मार्किंग लेबो ओइदे इस -1 तौरगा नो कैंसिल तौरगा तौकिदनि बको अदुना आइन हाइदुसे पेपर 1 की से अदुम लाइ की आइन थाबा चाहिदुदा आइन थाबदु डिसेंबर साइकिल की 2023 योदे अमदि ओइहिमि कावर अदुम लाइ की दुगा सिदना मु 60% चलगदि क्वालिफाई ओइदुने 60 दे याम हेदोंना इ फंगे 76 मे हादुम फंग आई दो CDP दा 28 out of 30 को इन फंगदो मैथ्स लवरे मैथ्स खोले मैथ्स दा 26 EBS ला पेपर 1 दी EBS ला कनी को साइंस ला रोय सोशल साइंस ला 20 लैंग्वेज 1 दा मणिपुरी दा 18 2 दा इंग्लिश ला अदु 22 फंगे पुन्ना 114 फंगा खाना 76% लगे नो चलगा हेदोंना दम फंगे अदु पेपर 2 की लुइबा पेपर 2 की सुमना की 91 का फंगा परसेंटेज तो 60 पॉइंट खितंग अमानी गा लालमदि दम क्वालिफाई ओइरदनि दो ngasi to kano to e koi ke ai amuk nau namu paper 2 tha deni ko aduda center thokhrabani center exam ki center city hai tare center ni nate sorry adu to e February की 8 लगे नो ओइरबने लेग सु कस याम कन पाट्री याम पामिनरगा अकोय जुम अमु पुन थामिनरगा क्या क्या फंगे के दोरे है वीडियो नो से पदो रिवील दोजर के क्या फंगे स्कोर का 120 लासे मखा की सिंगसिदगी करंब मियोयबगी लोन की मगुन मियोयबिसिंग मकोय की कुदक की मनाक लेतब अमसो हौख्रब मतम की हौ थौदोक ngang mangam haidi haugrab pass oigera future oire imagine future su dum yai asigi loan gi feature hardi sida su dum la le discreteness ka displacement oidoi ni go se sigi displacement jo oidoi si la le arbitrariness
language is arbitrary kaina khoi tambado loan ha bisa arbitrary structure gi makha ponba aduna te displacement ji oidoini khudakta inakta laitaba past natro future gi maram nai khoina wakhana chingchalaga I bangang ba thodo hauga thodo tholak kadaba natraga wakhana sajal laga ju I mga mi karamba loan gi quality na no haina displacement oi quality tan faisida loisin jari mayam adu test su dum thadok padum kana mani ko mayam last keno ma test thabiba test book to tawra test thabado cket ki som kana bine dum language ki oina manipuri oina karai de ki pa doino haise पाब मोदी मैम लेबनेबको होगी सिनाउ डिलीट कोर्स तौबसिंदो मोगी फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की मणिपुरी की मटेरियल दो पाबे मटेरियल दो अदु पारसु यायबा अदु मैम दो यामनेबा अदु दुम पालेबिसु आइना थादरिबे एफर्ट मैम दो सिदा फंगतोइबो पोतोगे सहिंग चानर ओइदबा अदु हंगिबो पोतसिदि सिगी पोतसिदगी दुम मैम जु यावनेबको दुगा सिंगाक्ता सुनते यावरे दो ngasai aina haibdo atop top question CGP की question मैम दो manipuri direct on thoga hanga ko dum yaure ba ko test book to torga test dum amon ti gi amon dum full test on thaba du isai score dum yeng thokba kana gumman amada di yam lai na dum qualify dum oi ne ko kana gumman da dum ke haitare kitang men phanam ta da gi dum lai thaw dum thok toi ni ko adum meitei mek netradi yadaba si bengali si nau lo na mong tamkhat pa si lu na tho ne ba kok sina kani edi samjina talibisani sani smain tor kui ne budi chang da bani haigalak pdo akoina bengali sumla akana meitei mek tor ko so angang sum like tak khot pa taw dagi adum khangau de dum haigat ki ba kui ne chang de dum hoji mak tadi arubo mo oirani ba nong tong khatoi tawgeng khalabodi dum yani duga sagi aina CJ stai phangba ya roi da bani na ato pado aduga focus taw ya ba CDP ai thongpa photo da aduga akoina maraga phasana tam na taraga khatang mai phara khungge ha ga ju koina changa matam mang na bagi pot oina thokane ba duna fluent oibam di tum chang brain khale aduga koina try tawgen tarabana sai reading comprehension ni passage pi tokpudo mayek sing se khara paraga pa ba hai bi kabak pa ba hai bi stage su bauti hai re ha kanda akoina try tawraga mark to score da list bengali su 8 taba mi so dum 7-8 mark ko dum phangba ya drai ni khalle sai keno de reading comprehension gi matang de gi ko adumaina tawra phangba ya ga drai ai de khalle matam khara lai ni ngai do honara po oira gadi kabo ko pa ba hi no honara po oira gadi ung pa ba etei mek se happy ro ina adum request tawri ngak tane ko adum hapak tawa tholaw na he on dor ko su on dor tawa UPSC ko man di meti me hapak kren hai chumra lamra khangge hapen di hai ge do si ju hapak na man ya ni kana tak na mane do nande duga ai je kana tawra bani na bengali pa ba thok thra me na am ta khum maroi kana blank di sum tam tham manu negative marking ai ta bani na kobi check kone khang de kai do kone ade loi na khosan lo loi na sang sin bi mo ma achumando man daw da ming tho agudum yani aduga pa batang kabak pa batang thok pa dai khona mak tara bokti dum lai na dum phang mai ya ba sai learning theory ma am ji yaus lai sing ngam dra so attempt tau dra so attempt ni tok san doi ni dum khosan doi ni pa batang thon ba dai ma tara phang bum ba ne aduna kabak pa batang hai na ba hona ge habra pum no hona khala ga di matam ji kitang changani tawgeng khala ga ni ngam ni ko thank you ma'am yam sang re no